fatalo fatu le malu o tatou mafutanga po tatou salguza pena iai ia so lulu te tasi o le ia fiafi ia na matal tatou a onga mai le fionga le tua e pe ona masangi ai se o tatou talo anga le mai o le matou tua matou te pala au lau whaunga nganga pa ia I lungo o le au whainga luenga nei le ngata I lea le wha mautuina o le fionga pa ia o le matou atua I ai o finangalo maloto nei e fiafi whaia onga o le matou atua lelei ona o Yesu amene ma amene ia e toi whatalo whatu le malu le tatou mafutanga malu le tatou e kalesia ia o tatou a onga masani le pe ona iai ia solulu te tasi o le a onga talua nei sa tatou tatanoi I me alofa le nganga pa ia e pe ona whaamatalaina mai le fionga le tua e ala la lea I le ngalue mai o le nganga pa ia o le a onga la le sa mai anenta tatanoi o fua e iwa le nganga pa ia a fiu ifo le nganga pa ia I lunga ia te oe ona iei leo le whaau unga mai ia te ia mo le tatou o unanga I whai nei o le whaamamoela na o le tatou a onga le nefiafi o mea alofa a le nganga pa ia a o fua le nganga pa ia iwa pe a fiu ifo le nganga pa ia I to tonu ia I tatou o na ngalua ina leo tatou tangata ala le mana le nganga pa ia ina ia alia e fua I o le nganga e pe ona whaamalau inatu le iei le alofa o le anga lei o le mata alofa o le whaamaoni o le onsai o le lenga o ia o fua I o le nganga pa ia e alia e mai ina wafi o ia tonu ia I tatou a le whiawhila nei la tatou tatana noa I mea alofa le nganga pa ia e se la fua le nganga pa ia leo mai a le la tatou tatana nei I le afo I le tūlanga o le afo I o le mea alofa a le nganga pa ia I tatou le la e I vaenga ia tatou te vava iai o me alofa nei le nganga pa ia e tolu ni vaenga maoti e whatatau me alofa nei ina ia mawhaiona tatou malamala mai o me alofa mua e whatatau lea mo le au whainga luenga po le ministry gifts le la ia fivefold ministry le fo e lo nga o le fivefold ministry gifts ia po me alofa ia o ngā luenga o au unanga e whaatino I nai I le anga leo o le nganga pa ia ma le alofa o le tua I to tono lana e kalesia. To sort of leadership gifts for ia. Ia e mo te tai. I to tono lava o le afo I o le e kalesia. A le lava ua whaasenga la me alofa ia. Ia poto fo ia le tua e ala lona nganga pa ia la msosoni. Awa e le whaapia la mo ume se tangasa stota sine me alofa. A le ua vaina. Le la e whaalongolongo mai ina e mawhai o na malamalama ma o ina fo I tatou a o tatou iei lava I ngā luenga whai le nganga pa ia o lo o whapelan whamautuina mai I le tusia e feso a o lona mata upue e wha whai mai ai I le se fulu se o tu le a fo le se fulu ma le tolu whai mai o le na fio a fio I fo o ia lava lea na fio a e I le langi lunga o ia lava lea sa ia au maia me alofa nei ina ia whaatumuina e ia o mea umalama. O lona winga ina ia mwhai o na ata o toa uma ia le whinangalo whaasino o le atua e ala le whaongaina o na tangata I tono le e kalesia. O na whamaila ina ua fio I fora I lalo. A fio tusa le ua fio malalang. O na toi a fio a ele o ia le lang. Ina ua fio a ele o ia le lang. A wina mai lola ngang pa ia. Le la e fio mai ngang pa ia. Ma mai lola me alofa le. Fa mai lola fai upuna e sumatas. O ana me alofa foi. Ia fai nisi o apostolo. O ise fai perfecta. O ise foi e fola le tala le. O ise foi e fai ma leo leo a toa ma wao. Ina ia fa ato to ina ai le au pa ia. Lato te fai ngā luenga au ona. Ina ia atina e ai le tino o ke riso. Vaila I vaenga ia. Tusala e lima le leia me alofa ia. Mo le o unanga le po ministry gifts la ia. Mo to tono le kalesia. E iela e ufo iai fa mai onisi. O apostolo. O ila tau ia amatanga luenga whaatunga luenga.
ia ele ngata ilea o apostolo le profeta so o toi mal au fai evangelia o le ngata ilea o fai fiau ia so o toi lola ia mafia onga fai for ministry la o nisi la o mea lofa le nganga pa ia o mea lofa mo ngā luenga mau o nanga fisoswani e taula ia fo ia mea lofa ia o mea fo ia the ministry of helps o le fai lai fa mau tu mai la fionga le tua e pe ona mo le mawai le tusia a Roma o le Roma mata upo ia fo ie e sfuma le lua ala fai upo ia ono se atu fai upo e valu mea la ia e fa fonga mai ai pe o le ua fatulanga mai ina e fai ngofia o na mala mai le ese ia le au fai ngā luenga ma fa mea lo faina ai tasi ale nganga o le atua o lo fo e mai ni mea lofa mo fo kon neto mata po sfuma le lua o lo to fa mautu mai fo ia le tulanga le o military of helps o le a unanga i lima fo ia to tono le kalesia po ta le kalesia le ia fi au fo ia onga perfecta ma a o ila to ia o lo ngā lulu ina ia mea lofa ia efeso soani i le 5-4 military le ala fa mai mta po suma lua to simu mua a konito mai a o to o tino ko riso o to mai tu tino tai to tasi mai o fa atuina fo ile to le kalesia e mo apostolo o perfecta o non tolu o pito en yai o e fai va venga mai ile mai maua me alofa e fa malolo ai mai o e feso soani o taitai o e tautala i ngangana o apostolo ea o perfecta ea o fai va venga ea mai ua tofu ea ma me alofa e fa malolo ai mai e tautala lava e i ngangana e fa mtala ea mai ia o tau nau me alofa sili ai petai o te whaasino atu ia te o tau le ala e sili lava le whaangalongai e te le ala me alofa o fo ina i tutono le ekalesia mo le whaangalua ina lea o le tino ke wisa matono le ngaluan a whapio fwoi lao le wa wha me alofa ina o i le te wina o le whale decorations e watu ale a fo e olo te me te ngalue e te langa ona ina e watu mana tu fo a wa fo lao me alofa ia le ngang pa ia le wa i lunga nei la ia te o whaatino ina ila le o nanga lea pe watu fo ia te e whapea o le masani ona e kuka po ni me whapea i me fo ile le kau talinga maloma e whaia e se ia oe ono lea ono o le mea alofa me le watu ia te oe a whapea fo ile whaonga ina o ila ufai pese e watu le li o le mea alofa lea a wai le pese uma tangata e pese ai mwhaiana ai ale mea alofa a mai ele atua tangata le ele pese ia pol tala au fu ia e telefo tangata e whaonga ia piano ai ale tangata ia le mea alofa e olo te me e whaonga ina i se se me whaidi e te la ngona ina ale ese ona ia o leia ima le mea alofa ma le whaunga wa luifo le nganga pa ia e whaatino la ngatwanga le la unang Ia, o ngā luenga lava ia, o ngā luenga ma o nanga fisosoani. It is a supportive role ngai i le 5-fold ministry, bo le leadership ministry e lima. So, o pena sa nole uli, so se ngā luenga, so se favor, so se mawhai, so se au nanga lava o lo whaia lava i le lii, po le whaamatango fia ina o tātou malu, po le whaamama ina, ma le te wina, o ngā luenga lava nei, Sunday school, worship, le lava o le waainga ma le whaamatango fia ina o so se mea lava o fafo, o te tonu, o le car park, o uma whaiva matiu tēnā, o lo iei lava le supportive ministry, o ka muta, o so se ngā luenga ma tō mai, o ma whai ia, iho e, a wā tātou te ngā lulue, a tonu e le o whaia se fale po ka muta ina se fale tonu le ekalesia se fale se ekalesia but o tātou ngā luenga ia e mau ai tātou tupe e au mai te tonu le ekalesia e whaanga lue ina ai le ministry o wale o unanga ina uta no paulo i le whaamamra mai no me alofa nei mana ia le tala le apostolo fo i le mta wale alfa i bunga lusu ma a oto
o le tino ke riso o to o tato o tino griso mai tu tino taito tasi o tato o mal tino ke riso e pe al tino e le mafaiona maule malo sul tino pe mo fol fatu e le toisa malos e le au ngai tu lopu iso pe no fol mama o le se mama a wal mama e fitau malisu fa pena foi vai o me o mai e tofua malona onga a tula me lo tino pe lo tino le ma fe alo so lo tino asa fa mai e tasi le tino ai e tu tino e ngalu o mala e pe ala o le tino le la ngai fa mai o fa tu ina fo ile tu ile e kalesia o lo nuinga o fa tu langa ile tu me uma o tu mata manga me le tu me foi la nga fa pe se me te tu wai ona wai na vo le we pe te ele o le mele sa vala winai we ele o fa me alo fa inai we ele o e male alo fa tu no po le coiso le tu ia te ele o ye fo ila ma fa unga le a wa o le mo lo ye le vala wina oe ma fa me alo fa inai ai oe o lo ye fo ila male alo fa tu no po le coiso le tu ia te e fa ye me te la fa pe o so alo fieta piano o e sa ta fa te ia le la o amasa sa minga e o so fieta iona matanga ila ia isa ele fa me alo foi nai o ele tulanga le alo i foi la me alo foi ela fa longo nai o me alo fa la ia iva o le nganga pa ia iona vaenga tasi la le ia pe inale la nga ilo ia te atu ia ile tulanga le o matolia le fa longo mai me alo fa ne e tau o tele tato malam lama ia amen. Ia, o mea lofa ia, ua foa ina mai i le anganga. Amen. Ua mua kronitas fululua. Amen. O lona whai upu mua, whai upu e whase i o le sultasi. A o mea lofa wha le anganga. Ia. Le au soe, o te le loto ina ia pou liuli, be ignorant ai o tou. Amen. Ia. E matalasi mea lofa, ai tasi lava le anganga ia. E matalasi fo i whaiva, ai tasi lava le ali ia. Amen. E matalasi fo i mea mamana, ai tasi lava le tua. Whai upu e fitu, ua fo ina ta i tasi i tangata le whaalinga o le anganga e aunga ai. A wawa fo ina mai le tasi le upu o le poto. Amen. E le anganga. Amen. E le tasi le upu o le malama. E tusa ma le anganga e tasi. E le tasi le whaatua, e le anganga e tasi. E le tasi o mea alofa e whaamalo lo ai mai, e le anganga e tasi. O le tasi na te whaia vāvenga, e le tasi o le perfecta, e le tasi o suenga o anganga, e le tasi ngangana ese, e le tasi o le whaamatalanga o ngangana. E matuanga lue fo ina mea uma, e lea lava anganga e tasi. O loo tufa i tangata ta i tasi, malana mea, pei o na finangalo i ai o ia. Amen. Amen. Ta fio le ma yo ina o mea nei. E le ai ala ma se mea ea foi e lo se fo le si le mea lofa ma mea ua whapea o na mea lofa ina ia. A e whapai mai eiva le mea lofa i te mai. Ala matanga wha mai polo. Wha mai o wai o mea lofa whalenga. Wha mai o te le mana o po te le loto. Ia pōli uningi ai o tau. Ale mawhaila o mea lofa ne. E pe e whai ngā luenga ma tātou ngā lue le kalesi. E pe le o yengi mea whapea o iai. E whai fo iala. E sopo tua oi ia le whainga o ngā luenga ma tite vai. E oi mea fo le pe e whitoa iai. E o ana whi aina iai. A wa fo ila e le o wha malama maina la ia mea lofa nei ma lona wha tatia ngai pe o na wha tūlanga lele o Yesu Keriso. A iwa la mea lofa ila e wharongolongo iai. A ese e wharongolongo la ele vai ina o mea lofa ni e iwa ilo la tūlanga o lo wha pe ona whina ngalo e ele atua mo wha o ngai nei tono la ngalo nga male e kalisia. Te loa to tele fo inisi sa o sa wha pena ona whai fo i tatou wa onga ile tatou a onga fo i lava ai psalm sai ai. Ai o mea lofa i e tolu mua. For my, these are vocal gifts.
Po mea lofa e tolu, lātou te fufonga, pe tautala, pe fufonga ina se fe au momoli, mai le tua, o vocal gifts, mua o mea lofa o ngangana ese, o tongues, mea lofa o le whaamatalanga o ngangana, interpretation of tongues, o le mea lofa o perfetanga, prophecy, o lona lua o le isi vaenga le po le isi tu ainga i o mea lofa lātou te whaailoa mai se mea, o se whaalinga, revelation gifts, because they reveal something. Amen. Mua o le upu o le malama, the word of knowledge, lona lua o le upu o le poto, the word of wisdom, lona tolu o le suenga wanganga, o le discerning of spirits. Ia malavaenga lona tolu, o e tolu fo I lava mea alofa ia, e taua o mea alofa mamana, power gifts, mua o le mea alofa le whaatuatua, the gift of faith, mea alofa e whaamalo loai mai, gift of healing, o le mea alofa e whai ai venga, o the working of miracles. So o le alfa inga umalana o le mea lofa le nganga pa ia o lo tala no mai paulo I le momo kronitas fululua. Ai o te loa na o le tolu ia mea lofa o le ama fai o na tātou tala noa I nei a fiafi ia ma o le mea lofa mua la lea o le mea lofa o ngangana ese or the gift of tongues. Lea la se I whaitau atu lava ia lona whaawinga ina lea po lana definition. Mea lofa o ngangana ese. O le mea lofa o ngangana ese. O se wheau mo moli o loo whaailoa mai. E ala I le ngalue atu o le anganga pa ia. I se tasi. Ua tautala o ia I lona lava leo I se ngangana winga ese. E ui ina leo malama ai. A o ia upu, o lo tautala mai ai, mai ia fufonga ina mai, e le o malama ai. Amen. Ia. Mana ia. E wheta lai mai le atua I ona tangata, e ala I le nei mea lofa, pe a wha o ngā, wha atasi ma le mea lofa, o le wha amatalanga o ngangana. So, o te loa, o te le lava ina silafia ai, mol wha matalanga fo le tatou teimi o le tatou tapua inga ma le tatou bi inga le ua halu o uma le tatou worship e masani lava fo I lele ona oi o uma tatou praise le ua mai Ioi, mai o le masani lava ona tuu ava noa mai le worship leader fa penana fifi le mu ai tuu se ava noa mo le ngaluenga le nganga pa ia pe se mea o fia finangalo le nganga o le tua e feta lai mai fa pena na fa mea lo faina ai ia se tasi foi le au mai le ngangana ese lea pe ona tama fai fa matala atu ia ona fa pena lo la ia le ona au mai ai pe o tangata le wa ai ia ele malama lo na mafau e le loa po le ale ngana ai e pe te langona ina fo ilele o lo ise prompting e pe o lo Sofia pe o lo malusia mai pe fa malusia tu oe ile nganga pe te tonu ina ia fa pena ona fonga mai pe fa leo mai i se upu sometimes e pe e tele o lo se pal kalafa po se foi upu ai pena ni nai upu lava but o lo tatou la al fa tua ma fa leo mai and ma avatu ai lava le nganga pa ia isi upu ma isi foi upu e umalo foi lava I wa fa longo atu wa uma o le isi me to e mai ia teimi na ia fa te inga fa pe o laua we le teimi le ufifi le mu ia saulo senga ngana ese u karama kere mahanu nuia hire berusa harama shekeya lombru sukura basayo yo te fa longo tu lo wa uma ia uma lo fo ila ia
Amen, lea. amen. Ia ona whaatari-tali lola ia lea. Ai se I au maia ia le whaamatalanga o ngangana po le interpretation of tongues. Fa mai la le fionga le tua pe a whaitawa I lava mo Kronitas fulfa. Fa mai whaatali mo se tasi fo ilele e whaapena ona ia whaamatalaina mai le whianga moli lea I se ngangana malama po le ngana Samoa po le Ingilisi. Pe o le tāwala lea e pe ngā lue mai ono mea lofa I e tolu mo le whaaleo mai mo le whaamalamalaina o le ase mea o fina ngalo ai lea tua ai whaaleo mai la lea nganga pa ia lea ina ua fiu I whailunga ia I tātou. Lea lai ala I lona I eita ngata po ai fo I o le awhapea o nā foi o nā o ia ile le whaunga ma le alanga lewa matau lia o mea lofo ua fiu I whailunga pa ia lunga ia tātou. E o isi la tangata e pe tau mwhai ai ele o se mea whai le mea le po se mea whatu. Le se mea ao. Le se mea ao fo ia. E te whalonga tua o sa wawe o le se whala tangata la I le mea lofo. Ai fefe. Matau lia whamai wa tofu le tangata e matai tō tasi ma wha mea lofai. Ai ona e lofa ia oia ia te oe. Wa lailo lana pe e te fefe. Ia wa mai maule upu. Talo fai si e kalesia. O le whaamawhana O le whaamawhana ina la le upo lea. Le la o whaatalitali umau. Oia le e taru la whale. Mo ia la utale vai. Ai ue whalo. Pe ue whanonoa. Ma o le me whaila nā e tau o le tineia o le anapa ia. You quenching the spirit of the Lord. Awa o le fina ngalo ia. E mai le upo whaamahalosi le e kalesia. Po o nisi lai sila mai. E mo o mia le upu lea. A le wa tineia ita pe ta ofi e ita. Me whaila nā e sila taua. We are family. Tātou o le ainga. O le atua. It's okay if we make a mistake bea. O tātou o le ainga o ia whapenana o tau wina I tātou I mea lofa. Ia male whaalongo. Ia male ngā lue atu I le mele a mai I le nganga. Mantu whaia o ina tātou le upo le atua ma tangata o matutua la tau la whalenga. A whautua ina la oe fo ilele ina e mawhai o nā tina ina oe. Ia e whanamulongoa e ele nganga o ina na ia te oe. Ina I mwhai pēr, ona e ngalua ina le mea lofa le, wa ele mea, it's one thing to have the gifting, but it's another thing to develop that gift. That's right. E le ngata wa e lola mea lofa le, a le whape o ia wai a te aulu mea lofa le, le, e te tala fo e mai sa ili le tua, a wa mea lofa silia, o le teimi o lo mo miai, ia le mea lofa le. Ia mana ia le. Fia whai atu lawa se tala ona o ina ua au fio mai le nganga pa ia papatisoina le au soo I le angaluenga I lua o le nganga pa ia e au mai le ngangana a tātou e whaapena o whaaleo. Ia le ngangana le au mai le nganga pa ia. O le isi la mea, a wawa umalana papatisoina I tātou e le nganga pa ia. Mana tua foi, o mawhai ala o na whaonga le ngangana ese. E whai ai lau taimi panga noa ma le atua. Your private prayer language. E te tatalo ai. Le whauwha mai paulo. E le fua, mai ni fua e lo mawhau. Lono winga te leo malamala mai. Te leo malamala mai. A le whatua e whaia ialau tatalo. Mai e unlimited. E iai mea wa tātou a tatalo. E le umia pena le 2 minute le talo ai mol whanau. Uma ta upu wha Samoa. Ia ai pei o lo whalango I le nganga pa ia. E au maia ngana e tatalo I le ngana ese. Whapena ona ave sa o ai lava lau tatalo I le mea tonu lava lai fina ngalo I le nganga le tu e te tatalo ai e le malama so e ila le ese senga lau private prayer language palo o lava ngana le
lea e te tatalo ai le fale ma e pese ai le anganga Amen. huri ama sei oro mosaya fa mai Paulo pese le malama pese le anganga tatalo le malama tatalo ile anganga Amen. so ese lavalana o laungangana but o laungangana lavalana e whaongai taimi o le mafutanga tatalo lau mafuta tatalo ma lo taimi panga noa ma le tua a le mea lofa lavalana o le tongues o le tongues e whapitoa lavalena pental no le te mua e te whaalongoina lava le prompting o Sophia po se una i gentle prompting i o e pe una i pe malosi mai lava se manatu i lo loto e fonga fa leo upo ia ona e la alola ia i lo fatuatua wa mantua la fo i le mea fa mo lea o lea fo i o le fe au moli lea i le ngangana le malama mai le wala sa fa fonga mai e so o tulo la mea lo fa lea o le fa matalaina o le ngangana lea a wa fo i le malama mai e mafaina ve o se ngangana o le lanki o angelo matoli ngana atangata mangelo ele mamla mai sesi e mafai fo na vele ngana lea o se ngana o se sia tunu e malama mai na tangata o le atunu ai te wa met fa liu e fa liu wa tato wai a fa pe tato o tato fa te ngol tato kalesia o tato umo samo ai te wa mai se avia e fo lele se ono le me lo fa le o le ngana es ai te wa fa mtala ina mal tato ngana ai fa mtala mai o le ngana le e ye le la langil nei ai te o fa mtala me fo la ngai ta o le me lo fa la le tata no 29 ya eloi ono tu langa le e pe o fa ta si me wa le man tu vola ta la paulo fa ya konito fa mai ta la paulo mai o to o te mna o te tau tala fo ingana ses ai le mafaila ona mala mai pe fa pe e alu tato sa ni ngana tau tala ngana ses ala fa fela na mala mutanga ta o lo tu la o me fe au ngana ses fe au le mai la fa fela na mala ye o mo fo o ta ape e o le mala mutanga na ai pe o ta wona o tato mala mai me alo fa ne ina ia mafai ona o tau ina i tato mamla mai ili te inga le nganga ma le meo lo fina ngalo e fo ia lo tato ta male atua mo i tato ele nilo lai manesi o mang ia o le isi la whamatala ina lea o le mea lofa lea o le whamatalanga o ngangana po le interpretation of tongues o le mea lofa whaamtalanga o ngangana. O le whai loa mai lea o le winga, o le whiau momoli, sa whafonga ina i le ngangana ese. I le ngangana e malama ai e o whaalongolongo. Te tainga o le wha Samoa, po le wha Peritania. Ua mawhai lea, ona o le nganga o le atua, ai le o se ata mai, po se malama, po se poto whaale mawhau, ale tangata o loo whaamatalaina, ia le whaamoli le mai le ngangana. Amen. Wha mai le mua Coronitas full whafo e upo e lima, e sili le perfetane i lo le tautala i ngangana ese. Wanga nā, ua whaamatalaina, ina ia whaamawhanawhana ai le e kalesia. Whaipus full tolu, o le tautala i ngangana ese, i te tonu le lotu. Ia tatalo ina ia mawhai o na whaamatala ina e ia. A whaapela ile o iei seisi fo ile e iai le mea lofa le o le whaamatalanga o ngangana. O itala lea, tangata le iai le mea lofa lea o le au mainga o le whiau momoli le ngana ese. Taulana i tatalo ina ia avatu le nganga pa ia te oe. Ia le mea lofa le whaamatala ai. Wa le wha mai Paulo. O elea o ngā ili tangata e le talitonu, po le tangata e le o ina. Io e whaatuatua i mea ia. Ma le a whaine, ma le whinangaro le tua. Whapea, oi, pe whaawalewalea e po ane i mea. Ai a whaamatala ina loa. I le ngangana e malama ai. Ia ua whaapena loa ona ia vivi i mai e talitonu. I le atua mana mea lofa ia.
o te mantua I se o tala le fifa matala. Amen, manai te. Ole, polkalame le sa le Daystar, ole tamalo, ole Sidroth, supernatural. It's supernatural. Sa tala noa mai ma se tasi sangata o se tama e Peru, tama Israelu. Fa mai la ia leo le testimony ale tama Israelu lea, pal tama Utaia lea. Fa mai sa o malana wo teine I le lotu. Ia, ana whaalonga tula ia lea. Pei au, a matana pei laea foi nei, o ele o malama lava ia, I le launga ma mea na. Ia, alulo I fafo. Alulo I fafo mai le falsa wai pei, ino e pei le malama le tangata, foi le lalo langi pe atala noa, I mea ia o ngangana, me alofa le ngana ma ia. Whingatana talia. Whingatana talia. Whamai ala savale tu fafo, a savali mai lo malista tangata palangi, o Amerika le tupo, el mea lea. Savali mai lo malista mai lo palangi, whamai uso, whatali mai, e mawhaina o te talo mo oe. Ia whamai tū, lola I whatulo, ia wale lei. Ta talo lo mal tamalo palangi lea Amerika mo ia malona ma va ia tu ma umala ta talo va tu pe wa te lima tama e umala ta talo e fa mai no mal tama lea e Peru o fea na e lo ai o ta talo fa pe o e stangata e Peru o fa ia te stamalo Amerika le ai, o le sau tau tala, I le sau tau talo le ngangana ese. Ai whai mai, o le ngangana e Peru na, sa e ta talo mai e mo au. Ma o mea lava na na ta ua iau upu ia, o mea lava na, o loo whapena, o na o ui ai, mai o loo fetalai sao mai lava ia le atua I lo loto ia mauatangi le tama ma I lava I se taimi ona talia ai la ia lea o Yesu Keriso mantua fo I tele o tangata e Peru ma tangata Israelu ele o talitonu la to ia Yesu o ia le Mesia le fa mai le fatali la to Mesia So one day your girlfriend invites you to a Pentecostal church where they speak in tongues. What in the world did you think was going on? Well, you know, we were probably on the verge of breaking up. It was funny. She says to me, well, you know what, I don't think you know, we're going to make it. I don't think we're going to make it. And I said, well, you know what, if your God doesn't change me, you and I are through. And, you know, and she's probably thinking the same thing. That's right, we're through. So I go in, I sit down, and the guy is talking about tongues. Now, you got to get this. My father was in the meat business. I knew cow's tongues, lamb's tongues, veal tongue, beef tongue. And then he's asking people, come up and get a tongue. And I said that. I went, whoa, well, you know, that did it for me. So I got up and I walked out of the service. And a fellow walked out after me, and he came up to me and he said, you know, I saw you when you walked out of the service. He said, would you mind if I prayed with you? Of course, I'm thinking, well, how long could he pray, right? I mean, you can't pray that long. Well, he prayed, and he prayed, and he prayed. But in the middle of that prayer, he started to speak to me in Hebrew and got my attention right away. He kept saying, Adonai, 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 which was the name of God. You know, we go, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. And so he starts to pray this prayer, part of it from the Amidah, which was prayed on Saturday morning. And so I'm thinking, what are the chances of another Jew being in a place like this, right? And so the first question I said to him, I said, oh, you're Jewish. He goes, no, I'm not. I said, you're not Jewish? I said, well, how do you know I'm Jewish? He said, I don't know who you are. I said, well, where'd you learn Hebrew? He goes, that was Hebrew? So I knew I just walked into something supernatural. I knew I had walked into some sort of a dimension that I could not explain. So when you saw that supernatural manifestation of Hebrew from a man that didn't speak one word of Hebrew, didn't even know it was Hebrew. Yeah, o se wala le ua o sui ai le nei tama Amen. Ia atonu ole isi la mea muli la lea ole mea alofa la lea ole perfectanga
e whaapelo na winga, o se whe au momoli mai le angango le tua, e oso fia ai se tasi, i lea lava taimi, ma tautala mai ai, i lana lava ngangana masani. O se whe au momoli, e wha mawhana whana, e wha malosia, e wha aloto tele, ma wha la i awai le e kalesia, po le tino e keriso. E le o se whe au momoli, e wha salai, pe o mai se condemnation, o se wha se ai wha mai paulo e wha mawhana whana ai, le e kalesia pa ia le tua. Ama eu le alofo le atua, o whaatasi mai le tino, o le atua, o lana e kalesia e pele ia te ia, e mana o lava ia whaamawhana whana, ia whaamalosia, ma whaaloto tele, lana e kalesia. Amen. Amen. Awai, o le tāu o mea alofa ia pe, o le wai whaafonga mai, o mea alofa ia, e mawhai, ona ngangana ina pe whaleoina. Me alofa le to. Ia ele taitai ia ona e maua mai le lo loto maltele. Ale me tonu ale mana o ele atola. E ina wafio ia sule langi. Ele itu ule e kale sia fo ele le whapea. Ele se taitai inga e to iai. Ale na fio mai lore angang pa ia. Whatu langa o molo me ia. Ona e pele ai le atuola na e kale sia. Na maliu matongi o la ina e no na pelo Iesu Kiriso. Amen. E iai la le wha moe alai ona o mai le atua mea alofa nei. Mua wha mai e wha aali ai le mamalu o le alii. Amen. Lona lua wha mai e wha mawhana whana, e apoa poai, e whetō mai ai. Amen. Wha aloto tele ai, lana e kale sia pele. O le afo i o le o mea alofa ia e pe ona whaatulanga atu e tolu. Ia wana pau ia o mea alofa. Ia e rele i o atu le loto o le au te lenga o mea alofa ne e tolu. Ai whaarongolongo mai. Langa o le i le wha moe moe au tu o mea alofa ne e pe ona na mai e le tu ne mea alofa. Ia e wawa e atu o le tatou taimi au te tono le la tatou anga i atulo. I le tūlanga pe ona ia i le wha moe moe o ne mea alofa. A wa le tūlanga sa o la tau i o mea alofa ne. E o le whinangalo le atu e le ngata ina e wha mawhanwhana ina i le kalesia. A ia wha o ngā ina mga lua ina. E le na o ni mea alofa. A watu se mea alofa i atu e. E le watu ni teu o ia la i. Nei, e mena o ia wha o ngā le mea alofa. Talia le mea alofa. Ma wha atino. Ia le wha o ngā o ina. Ma le wha ngā o ina. O le mea alofa le nei. E pēlau na ia iwa enga ia. Ma o tūlanga tonu alea. Nā la ina wina mai mea alofa. Ina ia tina ia wha atoto ina le tino ke viso. E ala e nei mea alofa. Ia, e wha ali ai le mamalu o le lii. Wha mawhana whana ele e kalesia. Wha ilo ai le mana o le atua. Amen. E wha atu mawina ai le au wha atua. E le mao ngā mo le au wha atua. Amen. For my, it is for the profit of all. Amen. O le wha ngā ina fo ila mea alofa nei. E tatau lava o na tatou ustai. Ia. I le taita inga. O le anganga pa ia. E le se mea alofa a tātou, mō tātou. Whatua wha o ngā lava, pe ai mana oi wha o ngā. Le ai. Pe le wangalu e mai le anganga o le atu. A le te le o io lo iai. O ele wo wha mea alofa ina. E ngalu e mai ele anganga pa i o le atu. E le tai. Mai wha atino lava i le alofa. Amen. Amen. Sili lava le alofa. Amen. Ia e ila le nai whaatonunga, fo ile le e whaatatau i mea alofa nei. Amen. Wha mai ia le tala Paulo o te le loto ina ia Pauli uli ai o tau. Amen. Mana o apostolo ia oa o ina tātou. Amen. Ina ia tātou i loa. Wha mai ia e nau i ai. Ia earnestly desire the gifts of the Spirit. Amen. Ia e nau i mea alofa nei. Wha mai au ana i whaatala le. I mea alofa ia watu ina atu. O wangi e whatamalai. Ina wa mai, e ye le wha moe moe, pēna wha whonga mai. A ye molona wha tāua ina male au ngai ana, ina wha ngā mea alofa. Mantua fo i lao le wha me, e wha mawhana whana ina ai, e wha lotu tele ina ai, e a o tau ina ai,
ina ua whaonga ina me alofa ni. Ai fa mai, ai e la ma le loto e nau ia. Ia te whaamumu me alofa ia mai le atua. Fa mai ia sa ili ina ia sili o tou i le whaamawhana ina o ekalesia. Ia mea na le au ngani mai lava ia Paulo. Amen. E le aise au ngā e tele ai le tautala i ngana ese. Ai le mawhai ona i aise whaamatalanga i le ngana malama. Pa mai o le ele au ngā po le tele upu. Ai pēna le 5 ani upu e o atu ai. Ai o loo malama tangata. Le fwoi lai tala noa mānei e whaitau le Kronitus fululua. Whaitau ma le Kronitus fulfa. La fwoi tala noa mai ei Paulo. Ia ai eni ngana ese pe to lua pe to tolu e au mai le ngana ese ia. Ia whea wai. Ai wha mai o le perfetanga. Pe au mai fo i pe to lua pe to tolu nisi au mai upu wha perfetanga. Ai wha mai ia wha masino ina nisi. Wal mela nai ai ia e tau fo ia ona wha masino ina ia upu ia wha perfetanga e au mai. E le wha pēla e te wha masino ina tangata le au mai. Le whea momoli le ai. O le whea au le au mai. O le whea au momoli le au mai. E wha masino ina. We judge prophecy. Tatou te wa ai. Po se upu o loo ngā tusa. Ma le upu le tua. Ia. O le upu le tua. Ma le fionga le tua. A wafoi la ale tusa ma le upu le tua. O nisi o taimi. E whapea tātou Iesu se upu a whapewhatanga e mai le tua lea. Le ai, o loo ielu tātou tangata i le tangata. O le tangata lea angasala lea tātou pol tino. E ia la le taimi e saua ia. O loo sau mai i le mawhauwhaua o le sau mai. I le mea alofa po le alofa tūno le koe sei oe vai. E o foi lai lau i le... Mai se lava foi pe a whapea lai i se mea la strong au whalongona i se mea. Ia ponga tia i foi oe la tau pe i se mea la e le oa foi e le o iei se mea pui le pe e whitawhia i ei le freely le ngalue mai le taimi le na sau lola ia. Ai pe o whalongtoi o pe lau o te mai le atu. Pe la sa vole le po o te ngia le kalesia. Ai va mai ai le ngā tura le tu. E le se winga o te le tu e tasia o ia i la fionga le tu. Na o le alofa. Au niti la perfetanga. Ia. E te whanongolongo atu wa esea. Ma wa pe ue whanongo atu. Pe ue ese mea walu ese fafu se ia tu tonu o le kalesia le. Whaira whaati ngā i le nanga pa ia. Ia. Ia, sa lei lava. Io e wa ai lava po o in line ma le upu le tua. Wa ai wa o le upu whea momoli, e wha mawhanawhana, ma wha aloto tele. E vi i ai le tua i le upu. O a fua o le fua wa aia o le olanga o le tangata o au maia. Pe o me umalawa ia e a whene wawa ai e wha masino i nai upu wha perfetanga. Amen. E le wha pe hoi lata te overly critical pe wa matua i. O le paleni e mo mia. Whaitio pe i seranga whaitio. Voi le wa whaitio uma pe su e vale solo i wha matalanga lo au mai. Le ai. Wha pe nā ona tu atu lawa upolo au maia i lalo o le fionga le atua po o whapena o no ngā tusa. A wafo ila e yele tēle tonunga ma o onga le lia le. O le fua le nganga le i ate oe. Fua leo le nganga. E whaamatua ina i mea rofa ia. A le nganga le atangia lo wola. A wafo ila o le whainga tau mene. E lo le tangata fo le whapeo le wela na mea rofa. Na pea le o sana mea. Le ai. E le o sa mea oe. O le mea rofa na abatu i ate oe. Ai whaongala. E whaonga i le menu le na abatu i le mea po le whatinongo le mea le. A wa a whaonga se se. O le atua i ai le atua le i ai. A wa umalo lava se pe whatanga te le. A te wha mea. A wa ua whetala i ai le atua. Ia ala. E le o sa mea mai le atua le mea le. O le o fifi loipe o filungia. Ma la ngona ma mea o lau tangata. Amen. Amen. Praise God. Ai o le mea lava leo ngani mai pau ia nau. Amen. Ia nau i mea lofa sili. Nau ia perfecta. Fa mai aua foi ne iwa vau le ngana ese.
Whaia mea umalava i le matangofie ma le sauni le lei. Everything should be done in decency and in order. Amen. Amen. Ia. O te tonu e whai uale tātua o ngā lea fiafi. Au te tonu tātua e wha manino a tili atu lesi tātua o ngā la iai. Wa mataulia toi ono vaenga i o mea lofa ne ane nganga tātua reo iai. Ia ai o ai mea lofa i tolu ne o le matua te lea sosia ma tama o ai ngole atua o lo whapeone ta oto. Ia on tātua malamla mai. O na wha o ngā ina leo tātou ma o ngā mo le ka le sia. O le fina ngalo le atua, wha o ngā ina mea lofa, wha ma whanawhana ina le ka le sia, wha lo te le ina tangata, wha lo whani, a wā o tātou o le tino tasi, a o lo ngā lulue taito tasi, I mea lofa o whatino i. Ia wha mani e tele le atua, ia te o tōre nei e fiafi, o la ngona fo I o ma o maltina, I le ngata ina ia o a o tauina, ia o ina tātou, o mea nei, o mea le fionga le tua e mai tātou tuol tama mo I tātou wha mea lo whaina so soani o lo ua wina I tātou le ngang pa ia le ina ia wha peona tutupu I tātou ma wha matua ina I tātou te pe upo paulo le ka le si e fioso ina ia tātou whaia ngā luenga au ona e vi I ailo tātou tua sanga wha manuia tele le atua ia te o tau e manuia tele me tango ia o tau lima manuia tau ufafo ma le ufale ia manuia whanau ia onga manuia o tau ngā luenga ia manuia mea umalava tau te whaatino ina a wale fine ngalo le atu I tutono tātou ngā luenga a le vi ingai fo I lava ia te ia la tātou talo wha manuia tele o lo mātou tua I le tai ona ngā whatia o lo mātou mafufau le lo loto o lo fina ngalo e whaatatau I mea lofa wa e fua ia I lau e ka lesia ina ia whaapea ona le mativa I mātou I mea tau nganga ma mea tau lo malo wa e fina ngalo ina I whaatu inai lau e ka lesia I vaenga I tatau ona wha malo sia mātina e ai ina e whaapea ona atangi ai o lo mātou o tua ne fo I la fiafi fo I alvi inga ia te oe o lo mātou tua o mafuai wa lai whaatu nu inai le nei whamomo ia vi ia oe nei se o le whaavau lava Amen ma amen.